Compostela. El Camino. Her har millioner af pilgrimme i mere end 1000 år gået i søgen efter sandheden. De har vandret tværs over det nordlige Spanien til byen Santiago de Compostela. Det hævdes, at Caminoen skaber forbindelsen til tilværelsens dybeste lag. En tv-vært har med åbent sind begivet sig ud på sit livsvandring. Finder han sandheden og den spirituelle dimension? Finder han troen? Der er ingen garanti. Men Caminoen siges på forunderlig vis at forandre de gående for evigt. På endnu en udmattende dag i bjergene plejer Mikael Bertelsen sine vabler. Herefter møder han sin åndelige far, Miguel. I herberget i middelalderbyen Villafranca del Piazzo skylles aftenens måltid grundigt ned. Det er tæt på midnat. Opildnet af aftenens ritualer går Mikael Bertelsen og en flok unge pilgrimme videre på stjernernes vej. Klokken er 2:30 om natten, og vi går på pilgrimsruten mod Santiago. Og vi har cirka gået 12-13 kilometer, siden vi forlod det sted, hvor vi skulle have sovet. Jeg havde egentlig troet, at det her ville udvikle sig til sådan en skør fest med druk og joints og sådan noget. Men altså, folk er utrolig målrettet og går bare. What is the plan for this night? Where do we end? El plan es sobre la marcha. Empezamos a andar. Cuando estemos cansados, dormimos donde podamos. No hay un plan fijado, no hay que planearlo todo. Queríamos hacer todos el camino de noche. Hemos empezado a andar, ya se verá. Ya cuando estemos cansados. Sí, o cuando ¿sabes? Si alguno está cansado, pues todos nos paramos. No es igual que andar de día, que puede ir a andar cada uno solo. De noche no puedes dejar a alguien atrás o a alguien colgado. Hay que ir toda la gente junta y si alguien está cansado, parar todos juntos, porque de noche también hay más peligros. Entonces es mejor ir todos juntos. Si alguien está cansado, a dormir y ya está. Pero tampoco sin planificar nada, hasta donde podamos. Vi går inde i en skov. Men de siger, at vi kan ikke sove i skoven, fordi det er for farligt. Det er en spanioler, der hedder Jonathan fra Andalusien, som synger sin hjemegns
så modige sange. Det skal nok holde ulvene væk. Jeg fandt ud af i dag, da jeg gik sammen med min Camino-far, Miguel, at det er faktisk meget fint at synge, mens man går. Det virker måske udefra fjollet, men det gør altså, at man finder sin rytme. Man kunne for eksempel synge den her. Sidste nat klokken 5 bankede det på døren til mit lille hjem. Stod op, lukkede ind, 24 røvere med 2 flasker gin. De sagde, gamle dreng, tag nu hellere og skrub ind i din seng. Ellers bliver du skudt, for vi skal nemlig have en lille hudelig hud. Og så drak de. De drak kraftigt. De blev fulde. Alle 24 røvere. Nu går vi ind i en by. Der er ved at blive bygget et hus. La escalera y redondo, sentir la respiración y por la noche que hará paso descosiendo que hay una copa tensa que yo recuerdo todavía cuando te besaba. Acabo vuelvo a tiritar que no, que ha sido un momentito solo de relajada. I saw you today. Yeah. You walk with a ghetto blaster. Music. Music, flamenco music. Listen. And you had small shorts. Sí, yeah. It was you. A tope con la cope. You, my. Yeah. And you sing. Yeah. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo, vuelan a la pata coja. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. You represent South Korea on the Camino. Well, actually not, because I think there are many Korean on the Camino. You think? Yeah. I already met 5. Yes, more than 5 Korean. I don't know why in these days there are many Koreans in here, but now, yeah, it's true. Yeah. Why did you come here? Well, many people have their own reason, and it's depend on the person, but I think it's very similar. But what is your reason? My reason? Well, just I want to treat or some cure myself and thinking about everything about myself, past, now, and even the future. And if it is possible, I want to, I don't know what is that, empty? Empty? Yeah. Your mind? Yeah, not mind, empty inside me or waste something. Yeah, that's all. Yes? Yeah. So, are you friends in Korea? No. No? We meet is yesterday. Yeah, yesterday. First meet. You met yesterday? Yes. On the same, on the way, yeah. On the way. On the mountain. Really? But we can be the friends. Yeah. De fortalte også, at Caminoen i gamle dage blev kaldt for Mælkevejen, fordi
at hvis man kiggede op på stjernerne og fulgte Mælkevejen, så ville man altid komme til Santiago. Det er så Karlsvognen, der er deroppe. Og jeg kan ikke rigtig se Mælkevejen på grund af projektøren. Men hvis du slukker den, så tror jeg godt, jeg kan se den. Ja, det kan man godt. Det er ikke sikkert, man kan se den på kameraet, men den er deroppe. Og det er den vej, så vi går i den rigtige retning. Nu går vi hen imod en motorvej, hvor der er nogle vejarbejdere, som lægger asfalt, kan jeg lugte, om natten. We are in this point. Where are Gas we? stop. Where? In this gas stop. The town is very near. We are going to the. But what is this place? It's for trucks? Truck Yeah, drivers? only for truck or hotel, only for. Maybe it's fine go to the city. to It the looks town. like Las Vegas. No, similar. Look. Yes, this is the similar for Las Vegas. But it's not for us. We cannot sleep here. No, it's not. No. No, a lot of trucks. It's not fine. No. To stay where do you like to sleep? No, I understand. Let's go to see one seat. Fine to sleep. But we stay together. Yeah, of course. Ja, jeg har lånt en jakke af en af de andre, fordi det er ved at blive koldt. Klokken er 4. Det vil sige, at gå igennem de her skove, og så komme til sådan en by, det minder ikke om sådan noget pilgrimsvandretur mere. Det er mere sådan noget en gruppe soldater, der går ind i en Vietcong-landsby. Jeg kan ikke gå mere. Det kan jeg simpelthen ikke. Så det var stop. Jeg har sagt til de andre, at jeg kan ikke mere. Yo en la obra. Ahí, yo ahí. What is- Sleeping ahí. A house? In the house. Where is Jonathan? Jonathan? Jonathan Yeah. is in other side. Está en otro sitio. Hay que buscar otro sitio para dormir. But where does he sleep? En una casa hay un tractor. Okay. C'è una estrella de cine, pero está flipando el chaval. What happens in the morning? I don't know. No lo sé. Mañana lo veremos. ¿Qué ha dicho? Tomorrow we see. ¿Qué pasará mañana? Mañana la Guardia Civil. The police. Korea is sleeping. Sleeping. Yeah. Normally.
Okay. Te digan todo lo que estoy diciendo. Bon camino. Buen camino. Sí. Bon camino. Morning. Thank you for walking last night. Yes. Yes. Thank Here. Yeah. you. I hope it was not too crazy. It was okay. Good. It's good. Okay. Okay. Carry on. Okay. Yes. 사진 한번 같이 찍어볼까요? 괜찮은데? 이 상태로 무슨? Can you take a picture with you? Sure. Sure. En medio del saco no pasa frío tampoco. No, pero... Gracias. Yes. No sé, una ampolla en la plaza del tiempo. Hi. Walk. Por supuesto. Okay. Cada uno tiene su camino. Take care. Encantado. Sí. Muy bien. Yes. Bye. Okay. See you. Algo se muere el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. ¡Buen camino! Buen camino. Nu går det opad. Det er ikke snyd. Det var meget normalt, at pilgrimme i gamle dage også red på heste. Det er ikke snyd. Det er held. Der er stadig mange flere kilometer tilbage af Bertelsens tur på Caminoen. Men husk, du allerede nu kan gå ind på dr.dk/Camino og se det næste afsnit af hans vandring. Der er vildsvin, og der er dårhjort, og der er sikahjort, og så er der krondyr. Og det er det, jeg går efter. Vi satser på at tage en i aften. Jo.